Zaga tongke singo hane bide joto Menteri sentam na lalu nih masa support kita Tuan Tuan Luna Night Jampui DTF rau baiknya boro cumpai mun ya, especially ang paimun hobiyo damsara Jampui ek number constituency ni flying ye cum ini felicitation program boro cini ang hoyung cini kasuksa MLA Poldam su no be thake hambai jano no ke ko kasuksa mani ro phaye chumbai baha bo program tu se pimoi baye getre khaksamo bari TF ro joto TF ro contribution ake bo parani boro jes khaksang laye brang tini bo salno kaham ke brang stong sing baye palomon baye ini joto warriors ro brani support by no tini ang flying constituency second time ke brani koksimo ro brani boro bangmat chung brani kunci bucuk nau bises ke to ini problem lama jang sai therefore school chini education system sal area wo aku boje thai to kaham jang tolar wo simlong jang karma dima area ro bises ke koksimo abro ko chung discount kaham kis daliane moino chung saleha ke abdi ke chini maharaj pulo chuno boro to ini project kerma ke ha project tor bo chung jokon election paite kaye survey ke tang ha asa keo bo ditiaro er paike chung success mane kaham ke abo project success mai asa keo abo ha sike chini to ini समस्या ro kono kaham nai overall chung tini ni program successful program mari khaksao joto contribution kemo joto ro kaye aisi kemo tini TF point interest senior citizen ro point iron PC nihogra PC chairman chini monitoring ni chairman ke joto teachers ke boro parani srai hogra joto bridge rai ramo joto khaksamo saino ambo paila